Ia malo fa'afetai ia venei tula ia e folofa atu mfatalofa atu ia e lausuga i le fofoga o le pokalami ia e maise fo'i ia le sila mai moa ma le fa'afofoga o le tatou atunu'u o fea lava ia le kolope o lo fa'apea ona e auai mai ai ma e fa'alogologo mai ai ia fa'atalofa atu i le suafa manumalo Iesu Keriso malo le soifua maua malo le lagema malo fa'afetai ia afele atu Muliagatele malo le soifua manuia i le uifioga ia malo lava le soifua maua ia taia manuia tatou atunu'u nei taeao fa'afetai fo'i nei avanoa mauluga o maua e tatou fa'asoa fo'i nei taeao auā fo'i tatou pokalame mo le nei weekend tai lava malo fa'afetai ia o te manatu le lafotuia Samoata te saunoa fa'ailo ia li vaenga o le tala noi le ni te apalenga fa'aloalo ia malo fa'afetai fono ia o te iloa o le pokalame nei o le Cyber Safety Outreach Program o le pokalame ua whaapea o na whaipaaanga iai ia le ofisa nei po le Samoa Police ia whaapea ia le vaenga le AFP po le Australia Federal Police o le naunau tainga nei ina ia tu mau le puipuia ma le saonga le mu o tātou tangata mai i tūlanga i lunga upenga ta whailangi po le tūlanga o le cyber. Ia mai nei whainga paanga ia o lo whapea fo i ono mātou whatasi ai ia pe ona iai le sunga ia mulianga mai le vaenga le CSP. Ia ai mai se fo ia le ekalesia i le Hosanna Christian Church Samoa. Ia o le naunau tainga lea ina ia mawhai ona tu watu ia le awareness po o le whaamalamalamaina o le saonga le mu o tangata lautele i lunga o upenga ta whailangi. Ali. Ia o te iloa o le pau lea o le solinga tu la fono mo le sila fia fo i ele tātou watu nuu. Pau lea solinga tu la fono e mawhaiona e sol tu la fono mai ai i Amerika, Australia. Because e ile whaupunga whapea cyber crimes doesn't have any border. Rono winga. E mawhai lava ona e sol tu la fono mai atu nuu mau po fea lava le mea e te awai mai ai. E mawhai ona e whai ai le solinga tu la fono. Ai e whamai le upu. Prevention is better than cure. O le naunau ta inga le ia te mātou, ina ia malama lama o tātou watu nuu, ia malama lama tangata lau tele. Whamai le upo le tusi, e whano le nuu i le ai o se malama lama. Mātou te tatonu, a malama lama o tātou tangata, malama lama o tātou watu nuu, e saunga le mu, ma pui pui o tātou tangata. Ia e pei o se whaata atu lea po kalame ili neita e au fono o lo whalo lam. Malo, sauno, whaaftai, le lau maua atu lea o le paipa ili neita e au. Ia o le nganga tonu la lea ma le whaabwe moe. Ia o le sini au tu le pe o na tātu telo noa i le vaenga lewa e sauno. Ia ia Samoata ili neita e au. Ia, ai, ia, lea su whininga lala whati Muliagatele. Ia, po lea fo ise saunoanga ili neita e au. Ia whaupopo le vaenga lewa folosia le neita e au. Ia ma le tātu folosanga fo i pena sauno e Samoata. Muliang? Ia, whaftai lava mo le avanoa fono. Ia, o le matou pokalame o le Cyber Safety Pasifika po le CSP. Ia, o pokalame o matou o mawhaina matou whaatasi ma le Samoa Police i ma se fo isi atu nuu i Pasifika. Ia e lusu lua atu nuu Pasifika o matou sosoani ai ma matou whaaso ai awa fo le taupu leo le cyber awareness ma le education. So Cyber Safety Pasifika is a program that we run with all the law enforcement around the Pacific, and we provide training with all the police services in the Pacific, and we've been working very closely with Samoa Police over the last few years to do cyber safety programs in the communities, but also cyber investigation programs with the Samoa Police. So we're here this week to help promote and talk about cyber safety online with Samoa Police and partnering with Hosanna Church as well. So that's why we're here, and we're looking forward to what the rest of the week will do for us. Malo, saunoa, ia, Samoata, malele
Fidengalo lewa failo fo ia sa doanga Muliagatele ndi tao ya do suluan tu lo langi pe fa nga solo ile nei proklame ya le dia na sa europea ya wale ai tau piki tol tulanga ya pe folinga mayolungo ta tu penga fa ilangi le tala no ai le tau pule ya baisel tulanga fo ile le nei ya wina ta to il fa nga ina ya le internet ti vai nga mu fa pena ya la fo tu pe sa no ni si vai ya faftai fono mole sila fia fo I rausunga le fonga pokalame ya me se fo I le fafonga Samoa o le pokalame nei wa tapena ina le matanga luenga fa pe fo I ona paanga ia o le vaiaso atoa pe ona sila fia ai o le ona tatala fa pitoa le afiafi o le asa ia sa wai fo I le tamao le atunu po le sunga le palmia ia ai mai se fo I le matanga luenga ia mauna paanga o le pokalame la le neiva yaso mo le silafia o loo whaanga solo ia me o videos po o online awareness ia mo le silafia o le aso ngafua ia sa amata iai pe na publish pe on AI ia nisi o video taua sa iai ia le whatatanoanga ia ma le teen challenge pe ona silafia ai ia le sunga le whawhengainga ia Reverend Amosa ia sa tatano ai lea I le afianga ua o iai ia le tupulanga talavou o le atunu ona o penga ta failangi masoli nga tulafonu nei ia ona fasoa le o ia I le tulanga iai le lato polkalame ia male fesosoani fo ia le teen challenge I tupulanga talavou ona o afianga nei o le whaongaina o telefoni whaongaina o le social media ia wa impact ai lako I lako o langa kupupuai o le interview long na lua I le asonga lava sa whatanoi na ai ia le tato mental health po le tato specialists mo le mafaufau le sunga le ia Dr. Epa Efu ia sa whatanoi na fo ila lea ia afianga o le mafaufau ia mai vaenga o le cyberbullying po o le tamwhaile lafo ia ni upu o maso pe ni upu tu ngā I lunga o penga tawhailangi ia afia ai ia nisi o tangata o lo mawhai o na mata mawava ai ai I le aso lua o le vai aso nei ia pe ona iai le aso nafi ia o le ana tu atu ai lunga ia whatatanoanga ia ma le tausala Samoa po le mis Samoa sa talanoa iai o ia I le se tasi nei o topic ta ua sa whaapea ona ia talanoa iai le tato mis Samoa ia mai se fo ia le mis South Pacific o le tamawhai lea una ia le saunga le mua tupulanga taravou ai mai se fo'i ia le Pasifika atua ia mai tūlanga o sunga tūlafongu I lunga o penga tawhailangi o le aso la nei fono o lea whapea I fo'i ona tu watu na nei le afiafi ia se video tu whatasi mai I le ofisa o leo o nei ona paanga mai le vaenga o le Ministry of Communication, Information and Technology o le vaenga le CSP ia whapea fo'i ia le vaenga le New Zealand Cyber Security Center ia o lea sa whapea ona tu whatasi se whatatanoanga taua ina ia mawhai o na malama atili lo tātou watu nuu I le tāua o lo tātou saunga le mū ia o le aso tofi ia ma le aso wharaile o le tātou tapenanga tele lea whono ma le tātou watu nuu o le aso wharaile o leo whapea ona whatatia ai ia le tātou concert tele taua o le Great Light Cyber Safety Concert o le awhaia lea I luma o le fale o le malo ia o le whainga paana lea o lo whapea o na fesoso an tele mai ai le hosana Samoa e lātou te hostina pe fesoso an ai I le whainga o le neipo kalame o le neipo kalame whono o le a awai ai ia ni tangata pese po tātou local artist ia e whapea fo ia tātou youth performances I lea fiafi at the same time o le auna ia I pea le malama po le tātou cyber safety I lea fiafi I pe o se whaatatele lea o le tātou pokalame le neiva yaso ia mo le sila fia fo I le tātou watunu Malo, whaaftai, se taimi ona tu e liliu mai lea Samoata se visile atu ia Muliagatele ke so le maua lus fululua tunu o le Pasifika a Mulianga so ole asi sila fo nga le titulo isia tu o le Pasifika fa tu sa ia tatou le tulanga le ia fianga o vaenga ia pe fa molmol
po le me fa si mawalunga o tatou pe le mawalalo ai mawalunga isi atunu fa mo Yeah, whaftai lava mo le fasili whanu. Whaaperatini atu. That's okay, that's okay. Okay. So the crime, the cyber crime in the Pasifika is getting higher every day. We can't stop what's happening with the MSRME or scams. Yes. You know, so it's out there, and a lot of our Pasifika people in the Blue Pacific are all falling to these scams, and so our job is to try and get as much education and prevention and awareness out there to our communities, to make sure that they are aware of these scams. But in terms of the crime that you're asking about, we're seeing the increase, particularly in the last few years to now. It's definitely gone up, but we also know that there's a lot of crime that's not going reported as well. So people are not reporting the crime, but we know it's happening. Yes. We know that there's a lot of shame that's attached to some of these scams. You know, so people are getting embarrassed or shamed because they don't want to tell people they've lost money or, you know, been affected by these online scams. So we know that a lot of people are not reporting it too. So like since I've been working in the international space, I know that there's a lot of crime, and Samoa alone, there's definitely a lot that's happening here in Samoa. So we're here just to spread the good news, and and hopefully get the message out about being safe online. Malo whaftai. Seki, malo Samoata, o le si vaenga na fia anga e se whafsili. O le tulanga lea wai, o mana ia si vaenga lea, mana ia si por kalame le wa whaata oto o le ase sila tātou ia whaamata le am whai ona whaawau pēa i tau sanga te tasi le nei whaamue ia maisi o le tāua le usau nomu le anga ia whai trainings ma vaenga umo whapena ina ia mata i tū wai e le na malaina o koe ar kamai kiki pepe le i tango le telefoni but e tele o na afianga o lo iai le pēle sau nomu le anga tele o na afianga o iai e malmea fuelele o tele na vevesi pisa ia o ai me e vese nei le to tele o isi media ia o le defamation and all those stuff o ia se fa mo foi le nei ina ia fa wa pea ia le fa nga solonga o le tatu ina ia se vai taimi foi le fa ta wai nei le fa mo la le wai e tu pea wa paule mele tau chile se vanga na o ia se tu langa foi le fa o to le se tu la fono ia like fa pea ia la amata le sitala tanga tai oi lungo me ai e se vanga na we se me fa pena pe le tulanga na fa mo le Samoata whaftai fono ia e sau le lava le saunoanga e taua lava ia le tulanga o le consistence o le tulanga o tatou awareness mai o se tulanga e mamawhai fo i le vaai e le matangalunga nei maona paanga ina ia whaawa wina pea le o ina o tātou tangata ia meise le lautele i le tāua o le saunga le mu o le tutonu lava ia o le matangaluenga e whaawau pēa lato community programs o lo iai ia le vaenga nei le CEU po le Community Engagement Unit e whaia lea lato po kalame i vai aso uma ia e to ato e tua i nuu ia malala whanga o tutonu e kalesia e lato te tuina atu ia le whaamalamlamaina e le ngata o le tulanga i le po kalame a le matangaluenga ia e tu ato e tonu fo ia le vaenga o le cyber o le whainga paanga le matangaluenga o lo whainga paanga i fo i ma le vaenga le MCs mo le sila fia fo i o le masina o ke tupa o lo iai ia le Cyber Week ia e o i fo i la leisi masina e to e whaawawina lava ia le whaamalamalaina ia le saunga le mu i lunga o penga te whailangi ai peona e saunoa o le nenga luenga o lo o whaawau pea o lo o whaawau pea i vai aso pea i masina uma ia ai ua tu whaatasi pe ua emphasize i le nei vai aso atua ina ia au mai i lunga le tāua tele o le nei ma tā upu mo le sila fia e le tātou atunuu ia pe o se taipupu atu le fonu malo whaatai tai ei pe le vaenga lea o iei la se wha mo fo le ina ia pe ano utum whea mina tu ia wailanga a fia le tangata ia isi saunuanga po se wha mutalanga ia e pe ia upumasan atu ia lo vai longo lo tino atoa o
o i se vai nga fo ilele po se tulafono e fata o to po se me fa pena ina ia tau space mali ele o tatu wala nga o lunga social media te mine mo tua o van tau tia ia pe an sa noni si fo i tai o le telefoni ia nga a selon fa nga ia tulanga na bena le no fa sile tu po yaila se vai nga umatul fa we moele a o to ai po la se policy or rules or whatever e ma fa ina lima tai nei tanga ta umai fa nga ina lunga social media ia faftai fon ia e sa o leila vai le sa noanga pe ona silafia o social media platforms e au nga ele lei e mawhai ona wheso ta iei tātou mō tātou ainga o tātou wō peita iane e iei lava ia le whaonga se o le tele nā o le whawhita uli o lo tupu le teimi nei o le saipa le teimi nei it's not really an online issue it's a people issue e mafua mai a i tangata mō lātou loto i tangata mō lātou mawhauwhau i le mawhai o na whaonga aina ta tau le upenga ta whailangi e mawhai o na whaonga aina e au ngā mu i tātou to e fo ia tu i lau whaafesili o le vaai le matanga luenga i le temi nei ina ia mawhai o na build ia ni tūla whono pe ta o le cybercrime laws because at the moment it doesn't exist a o lalo lava o le tātou crimes acts lua fesuma tolu o loo iai le vaenga tāua o loo mawhai o na kawa ai ia soli ngā tūla whono nei i lunga o penga ta whailangi e pei whailava o na utaua sa mawhai o na whatatanoa ina ia le tātou mental health doctor mai e mana ia fo i o lana whatanoanga le impact po le feki o mei o tala mai e o ai lo whaitau e afia i lo emotion ma afia i lo mental so ole afianga tele na o iai ia soli ngā tūla whono nei tono tātou atunu manlalangi e mafua mai tala lafu ia ai o lo afia i o tātou tangata au le vaai ana tanga luenga ina ia mawhai o na toi whai le leini tūla whono e matua specific lava mo tātou cybercrime it's called cybercrime laws po cybercrime acts po le sila fia le tātou atunu malo whaafitai okay Mulianga you want to add about what Samoa says? Yeah, I think Samoa is heading in the right direction. I think Samoa is heading in the right direction in terms of having a law or policy to be able to charge people that do things online. O isi atu no i Pasifika, they have no laws at all. So, Samoa is definitely in the right place, and I think they can only get better. And I think once the Cybercrime Act is established properly, I think Samoa will be able to charge and also bring people to account or hold them responsible for any of their actions they do online. It is hard to charge people because the social media platforms don't live here in Samoa. They live overseas in other countries like in America, so you have le meanga ya malika le freedom of speech. Yes. So people use that to their advantage as well. So I think Samoa is doing well, but I think prevention is always better than cure. So I think if we can do our job and also bring the communities into a place where they are aware of these, we won't have to charge people. And I think it's just helping people understand that words hurt, and things you do online does have an impact on not only just the young people, but also our older people, our elders. So I think just be positive, be kind, and be safe online. Malo, we only have 10 more minutes left. Do you have other last words before? I think thank you for the opportunity, Fono. And I think it's really important that people are aware that there is help out there. They can always contact Samoa Police. They can always contact SAMCERT or MCIT. Even they can go to our website, www.cybersafetypacifica.org or .org. E fo I mako resources I lunga le mako website. E mawhaina sosoani atu fo I tatu atunu. And so there's some helpful tips there. And also, if you do get affected by anything online, please report it because that would help us to
help other people as well in the communities. But whaftai tato to everyone that's listening this morning, and thank you for having us here today for whaftai. Malo, Fauci. Thank you so much, Muliaga. Ya, alafu tuloa Samoata. Ya, Mosisi baya ngawale buat tuai. Balu minuto lo tuai tato tanda. Ia whaftai whono, ia atonu le vaenga mulmuli au te whetano ia i o le tatou konsetele lea i le asfarele. Yep. E pe o le tatalo atu fo i lea i le mamalu o le tatou atunu o lo whafungafonga ia ma awai mai nei tae au. O mai tatou te fia ma o tatou awai whatas. I luma o le whale o le malo ia i le aso 15 i asfarele nei ia o le tatou Great Light Cyber Safety Concerts. O le atele tatou performances ia o la ia tatou youths ia o lo ia tatou local artist o le fia i le afiafi ia o le afiafi foi ia o le atou whamanatu nai foi ia le 15 tausanga ia o le CSP po le Cyber Safety Pasifika ia i lumo o le whale o le malo o le peilava o na whailo atu o le Cyber Safety ele na o se ngaluenga faitoa tasi al mata ngaluenga maunga paanga. Cyber safety is everyone's responsibility. Mai o le tahua fo ilea o le whamanatu mo i tatou uma. O tatou malama, ma o tatou wao ina, ma o tatou whai. Ia ona tatou saunga le mulea. Ai e te talo atu i le mamalo lo tatou atu nuu, whapea na whalonglongo atu. Whalonglongo mai neta o mai tatou fia fatasi ma tatou awai fatasi le afiafi e tau te whaalongolongo i le siufonga siufonga manaia ma matango fio tatou artist ia e whapea fo i performance ese a tatou youths i le afiafi ia pe o le toe whaamanatu lea ia a fono ia whapea fo le tatou atunu i le tatou Muliagatele lea ia ma whaamae ai ia le vaiaso atoa o le tatou outreach program lea ia sa amataina i le aso sa ia pe o le toe tatano atu lea fono ia mo le whaafonga mai o le tatou atunu whaftaitele lava ia i le usunga le fonga pokalame mai se foi ia Samoa lo whapea na whaalonglong mai o le nei ava no taua ia o mawai foi se whatatanoanga ia e whaasoa atu ai foi ia tapenanga ia mai se foi le nei pokalame taua ia te loe umatu foi nei fono ia matawanga i lo ia onga o le nei le au le matau te anga ia i la Lovaya College ia le vai na le fitu ia ona matau whaua atu ai lola ia i le onga St. Joe ia i le whaua wina pele o pokalame ina ia mawhai o na malama i le tatou atunuu e maise i a alo mwhana o Samoa ia i le tāu o le saunga le mu i lunga o penga tawhailangi ia pe o se tala atu lea ma lo whalo lava nei tae au whaftai. Malo, sauno. Well, this is the big issue ali Mulianga. E le se mea lai titin mele pe